this one? This one from there they have. We'll do it. They removed. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस वो संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. जेजूक आमी सुकलीं ह्या वेळार आमचें सगलें भितरलें आसा तितलें जिवीत आनी भायले नमस्कार करून ताका समोर पळोवया. ह्या समर्पणांत हिंच्याच चिंतनांक भावनांक आठवणींक चिटकोन रावन आसतना हे सगळे अणभव जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर सरोन ताचेर दवरया. तो तें स्विकारून बरें पळय तें आमकां अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. आनी हे पुरी जेजू जो आमचे भितर जियेता ताचें जिवीत आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आकारून येवन आनी हाका लागून ह्या समर्पणांत आमी जेजूच्या एकवटांत रावया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उत्खान कोण वोळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उत्खान कोण वोळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आय. तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरो को
कोदीच दिवं नाका तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवं नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय मोर्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुझे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या तुझे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या जेजू तूं आमकां सदांच पळयत आसाय तुजी सुरशी आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी तूं इतलो विस्वाशी तुका केन्नाच विसरोनाय कित्याक आमी सगळीं जाण जावन आसा तुजी कूड ह्या संबंदांत ह्या आसण्यांत आमचें जिवीत जितलें आमी सारूंक लागता तितलें तुजें बरेंपण आमच्या जिवितांत वाडोंक लागता आनी हे वाडींत आमी अदीक आनी अदीक तुजे सारकीं करुणायेचीं मनशां जाता दया आमचें सगळें रोखडीच दुसऱ्यांक दिवंक एक खुशालकाय भोगता दादोसपण येता आनी उर्बा वाडटा हेंच तुजें देणें जावन आसा तूंच आमचें सगळें जियेताय म्हणून हीं खुणां जावन आसात सगळें कांय आमकां दिसती पडना पूण त्या भावार्थांत आमी सोत मानता कित्याक तूं जें आमकां उकडापें कोत्ताय हो गूट तूंच जाणय आनी तूं आमकां कृपा दिवन तुज्या स्वतांत एक जावंक तूं आमकां ओडून घेताय आनी हे परी तुजे सरशी आमी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावंक लागता जेजू जेन्ना तुजे सगळें आमी हे भाशेन जिवंक लागता हाचो परिणाम आमच्या संबंदांनी घडोवन येता तो आमी अणभवूंक लागता आनी दुसरी देवाक सुगीतां गावंक लागतात कित्याक हे परी तुजें राज तूं आमच्या काळजांनी आनी आमच्या
जिवितांत स्थापन कोत्ताय. भावार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीतमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतांदुआंनी म्हणचें ताचो माय मोग मीतमेर नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्त्यान म्हणचें ताचो माय मोग मीतमेर नासलोलो. वय जेजू, तुजो मोग मीतमेर नासलोलो आनी वो आमी जितली आमकां जिरसावंक लागता तितलें हें तुजी मोगाचें आसप आमी अणभवता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां हांव मरचो ना. हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां व्हडणीतलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्याव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण स्वता मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां.
trust in you. Giver of mercy, Jesus, I trust in you. O fount of life, healer, teacher, savior and friend, Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. Let not this heart be troubled, but let it rest in you. For with you, every sorrow will be washed away. Let not my mind be burdened, but set it free with truth. For every care is lost in understanding grace. Jesus, I trust in you. Giver of mercy, Jesus, I trust in you. O fount of life, healer, teacher, savior and friend, Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. As you gave up yourself, Lord, into your Father's hand, so let me give myself to all that is your will. And as you emptied yourself, fulfilled love's perfect plan, let me be emptied that my life might be fulfilled. Jesus, I trust in you. Giver of mercy, Jesus, I trust in you. O fount of life, healer, teacher, savior and friend, Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. All that I am is in your hand. All that I am is in your hand. Lord Jesus, we thank you for the gift of life. We thank you for the gift of this new day. We thank you for making it possible for us to participate in this adoration. We thank you for giving us the opportunity to be connected to you. And as we spend these moments in your presence, O Lord, we ask you, Lord, to calm all our fears, calm all our doubts. We may have a lot of feelings and emotions that are running in our hearts and in our minds. We ask you, Lord, to help us
keep these emotions, keep these feelings which take us away from you, to put these feelings aside, so that at this moment we can devote this time totally to you, being in your presence, loving, praising, and thanking you for all the wonders that you have been doing in our lives. And we see, Lord, that you ask us to place all our worries and anxieties at your feet, because you take care of all of it. And therefore, in a way, you invite us today to offer all our worries to you. You are the one, Lord, who always guides and protects us. You are the one who brings healing into our lives. And at the same time, we also bring to you all those who have asked us for the prayers. Doubt can be something that can ruin relationships or friendships. But in today's world, everything needs to be backed up with proof and evidence. And in today's readings, we see the risen Lord revealed the glory of his resurrection to his disciples gradually over a period of time. Even after the apostles saw the empty tomb and heard the reports of Jesus' appearance to the women, they were still weak in faith and fearful of being arrested by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them, he offered proofs of his resurrection by showing them the wounds of his passion, his pierced hands and sides. He calmed their fears and brought them peace, the peace which reconciles sinners and makes us friends of God. And in a way, the gospel invites us to live and proclaim the gospel of mercy in the power of the Holy Spirit. Jesus did something which only love and trust can do. He commissioned his weak and timid apostles to bring the good news of the gospel to the ends of the world. This sending out of the disciples is parallel to the sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect love and obedience to the will of the Father. He called his first disciples, and now he calls each and every one of us to do the same. Just as he gave his first disciples the gift of the Holy Spirit, so too he breathes on us the same Holy Spirit, who equips us with new life, power, joy, and courage to live each day as followers of the risen Lord. Till now, all the disciples had seen or experienced the risen Lord, except one. And in today's gospel, we see that the last apostle also becomes a believer. The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him to Jerusalem at Passover time. Many say that Thomas was a natural pessimist.
If one can recall, when Jesus had proposed to visit Lazarus when they received news of his illness, Thomas had said to the disciples, "Let us also go that we may die with him." While Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus' death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time of trial and adversity. He doubted the women who saw the resurrected Jesus, and he doubted his own fellow apostles. Lord, many a times too I have doubted. I haven't listened to the voices of those around. Probably one of the voices were yours. And we see that it is through the gift of faith that we recognize the risen Lord and receive new life. When Thomas finally had the courage to rejoin the other apostles, Jesus made his presence known to him and reassured him that he has indeed overcome death and risen again. When Thomas recognized his master, he believed and exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God. Through the gift of faith, we too proclaim that Jesus is our personal Lord and God. He died and rose so that we might have life in him. The Lord offers each of us new life in the Spirit. And as we spend this time with the Lord, let us ask ourselves, do we believe in the good news of the gospel and in the power of the Holy Spirit? Do we believe that filled with the Holy Spirit, we are being called to bring new life, hope, and joy to the world? Lord, we see that all these gifts come through the Holy Spirit. The first reading tells us about the first community, peaceful, sharing, equality. There was a lot of love among them. Nobody had any malice. Each one lived like brothers and sisters. That can truly be said to be the kingdom of God. Can we bring the kingdom of God on the earth? The apostles did it. The earlier communities were like that. And in a way, the first reading of today exhorts each and every one of us to also do the same. Lord,
Having reflected on this passage, having seen the wonders that you do in our lives, having experienced the gift of the Holy Spirit, and having seen how the disciples were filled with faith, in faith and trust, O Lord, we bring all our prayers before you. In a special way, we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We also pray for those who are in charge of distributing the vaccines. We also pray, Lord, for all those who take decisions at various levels, that they may take the decisions for the common good. We pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, to guide them and protect them. Lord, also bless all of those who are answering and preparing for their exams. Guide them, O Lord, so that all their hard work may bear fruit. We also continue to pray for peace in the world. Peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, in our families, and among ourselves. We also pray for those who feel left alone, lost, those in the destitute houses, those in the home for the aged. Lord, you be their strength and their comfort. And above all, Lord, we pray for each and every one of us. We ask for the grace to be filled with the Spirit. We ask for the gift of faith. We ask for the gift that we may be able to imitate the gospel values in our day-to-day lives. And Lord, as we pray this, we also bring to mind and we place before you all those who have asked for our prayers. We place their intentions and we place these persons before you, Lord. For Lord, you are the one who guides and protects everyone. And Lord, as we go about this day, help us to bear witness to your love, mercy, and compassion. जेजू जी आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांचो आमी उगडास करता. काजरोचो दीस मनयतात तांकां आमची मागणी उबारता. तांकां तुजे सुरशी हाडून तुजो स्पर्श तांचेर कर आनी जशे भाशेन तूं आमकां आमची पातकां बक्षिताय, आमचें उणेपण तूं समजून घेवन आमकां तुज्या गोठायन बोत्ताय, तेच भाशेन तांकां बोर. तुज्या मोगान ती ओदीक वाडोंक, नवी दोशी जावंक. जितलीं तांच्या जिवितांत मोगाचीं आव्हानां येतात तेन्ना तुका चिटकोन रावन
तूं तांचे सोबे एकामेकाचो मोग कर आनी हे परी तुजी येवजण तांचे पसत आसात ती शांती पावय. जांकां तुवें तुजो पाटलाव करूंक आपयलें तांचो आमी आयज उगडास कोत्ता. सारिता सिस्टर आनी तिची वांगडी आसात तांकां दोगांयकू तुज्या हातांत घालून तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ कर म्हणून आमी मागता. तांकां बरी सावध भलायकी फावो कर. जे कोण आमचे भाव आनी भयणी हॉस्पिटलांत एकदम दुयेंच आसात तांकां पिकोवणी मेळोवच्याक तांचे पासून आमी मागता. आनी जांचें ऑपरेशन केल्लें आसा केजी ब्रिटोक तूं रोखडो बरो कर, गोठायन भर आनी तांच्या वावरान ताका पोत्तून हाड. जीं कोण घरां आसात आनी सगल्यांनी तांकां सोडलेलीं आसात तीं कश्टवतात, दुखवतात. असले स्थितीन निराशीपण तांचे मदें येता पूण तांचें निराशीपण तांचें एकसूरपण सगळें आमी तुका समर्पिता जेजू. तूं तांकां हात लाय आनी तांकां बरीं कर. जीं कोण दुयेंस आसात तांचो परामर्श कोत्तात दीस रात आपलें चिंतनासतना तांचें चिंतून तांच्या दुखांत तांच्या कश्टांत तीं वावरीत आसात तांकां तूं तुजे गोठायन भर. तुजेंच रूप तीं जावन आसात. तांकां हे अणभव अदीक आनी अदीक तुजे सरशें हाडून तूं जसो आमचो मोग कोत्ताय तें तांच्या मनान अदीक रिगोय आनी हे परी तुजेच ती नमुने जातली. आमच्या तोंडाटे पासून आमी मागता सायबा असल्या काळार जेन्ना मोबायलाचेर ती वेगवेगळे प्रोग्राम पळयतात तांचो परिणाम तांचेर जाता. तांचें चिंतप बदललेलें आसता. तांकां खूब पाटी घरचें पडोंक ना पूण दुसरेंच कितें चिंतून आसात. इतल्याय पासून आमी मागता. जाणी आपलो अभ्यास केलेलो आसा पूण आजून तांकां काम मेळोंक ना. ओ काम मेळ्ळेलें आसा पूण सादें काम तांची सगळ्यांची आमी आठवण कोत्ता. आयज तुजो दीस जावन आसा. आमी विसव घेता आनी तुजे बरोबर वेळ सादता पूण कितल्याशा जाणांक वावराक लागून तांकां मिसाक पर्यंत वचोंक जायना. ह्या सगळ्यांची आमी आठवण कोत्ता सायबा. तूंच तुज्या मोगान तांकां बाळगून दवर. आमचे पाद्री भाव जे कश्टवतात, दुखींत आसात, पिरायेक लागून ओ दुयेंसाक लागून तांची आमी आठवण कोत्ता. सायबा तूं तांकां बरी सावध भलायकी फावो कर. आमचो फादर जस्टीन बॉर्जीस आसा
ताका गोठायन बोर सदांच ताणें मिसांत वावर केलेलो आसलो. तुज्या मोगान ओदीक आनी ओदीक ताका बाळगून दवरून तांकां पिकोवणी हाड. ताचें जिवीत तुजे सवें मजबूत जावन तुजो वावर फुडें व्हरूंक ताका कृपा दी. तेच परी आयज आमी आमची भयण SP ही चौगडास कोत्ता, कित्याक ती आयज आपलो जल्माचो दीस समोरमता. तिका सगळें बरेंपण तूं फावो कर आनी तिच्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. आनी सगल्या जाणांक आमी आमच्या मागण्यांत धरून तांचे पासत जेजू आमी तुका उबारता, तांचें जिवीत सुफळ कर. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चोय दिवोन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजांत तोडा, वंदुया वा काणुया उपचोल्या तांचे मोदलो. मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सांवडाचो उंडो थो. मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसणाची सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke.
Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Karza Sarke. Which one you want?